Omurmogo gwebembirwemo Dr. Amanyire Moses ogunuwe arokurebuza ebikwatirine n'enyamishwa n'amatungo omururembo rwambara. Embwa, kapa byona bibase kutunga okugemwa. Habwa kino tukore iki embwa zitagemerwe niziba risk hamagara gaitu abantu kana nahamagara g'amatungo gaitu. Embwa n'ekintu kimwe kikora kukwata oburwaire obuturukweta rabies obugwiraro obukuza omu matungo especially omu mbwa na za kapa. Haza obu oburwaire noreba embwa nitutuura nazo, they are domestic animals, nitutuura nazo mu maka gaitu. Aho nikirahuka egi embwa yakwata obu oburwaire okubaasa kuruma omuntu omuka kandi yaba atatungire itukweta post exposure vaccine omu bwire omuntu ogwo nabaasa nawe kukwata oburwaire natabuka. Embwa n'enjangu bahiza kubisirika nibongera babihandika. Kuhandika oku turiyo nitugema turi kuhandika nitwenda kwiza kukora ezi tukweta neck belts oba neck collars eziriho amazina g'embwa ezo na serial numbers kugira ngu nyensya twaba nitutambura omu tawuni twareba embwa tube nitumanya ngu embwa namba egi eine serial number ha rukoba rwayo yaruga omu kayananga, so tubaase ku apprehendinga abo barikurekura embwa zaabo zikaza omu public anyhow. Hawa TV West ndise Nyomo Gideon aho muri Mbarara.